حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. شكرا لك يا شيخ. هاي سبت لهم بنين عائشة جلو بين عائشة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. شكرا لك بارك الله فيك. تفضلوا للقاء المحاضرة الدكتور مشكورين لا ممنون. عنوان المحاضرة نعم هاي إذا تبدي هندي wondugol e karmakoɓe men ɓurɓe mande ka leydi men ɗo iɗe wondi e maɓɓe ɗo hande iɓe seeɗi fi yewtangol en ko goni hittude ko hitti ɗum ko andingol ko honde wiyete nde fedde wiyade alwahabiya haɗe ko ɗum woni unwanu muhadara thème conférence o ko ɗum ɗon haɗe wiya ɓe ɓurno ɓe walla inchallah faame fi ɗum ɗo ɓay buy faama anden ɗum ɗo ɗo seddiri hare alhamdulillah rabbil alamin hare e faama ɗum ɗon haa ko ƴam o kala e wadde yiɗi téléphone jiɗi so faalaol tepay fo yaado e mum saaji on fof anda fof nana haɗe gomol ganda woni haɗe ko ka saaji ɓe fiyo ka ande شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا ففتح الله به قلوبا غلفا وأبصر به أعينا عميا وأسمع به آذانا صما هدى به الخلائق وضل به خلائق كشف الله به الغمة ووضح به النور اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك وحبيبك ونبيك ومصطفاك ومجتباك وقرة أعيننا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. معاشر الإخوة الحضور، أصحاب الفضيلة، العلماء، أصحاب السعادة، المسؤولين في الدين والدولة، أيها الجمع الكريم في هذا اللقاء المبارك الميمون وأمام هذه الوجوه النيرة التي تنورت بنور الإسلام ونور التوحيد ونور الهداية، أقدم لكم ما ينبغي للمسلم أن يقدمه أو أن يقدم إلى أخيه المسلم إذا لقيه، وهي التحية الطيبة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا اللقاء مباركا ميمونا، وأن يجعله سببا لمحو الذنوب والخطايا ورفعة للدرجات، وأن يجمعنا في أعلى الجنان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيتي الله سبحانه وتعالى tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniɗo handuɗo e yettede moƴƴiɗo e men waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe, waɗi en julɓe, waɗi en jaaɓe mofteneɗaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nema ko Allah neminta jiyaɗo on ko ɓuri mawnude kon ko wongol julɗo. Nemaji makko ɗin no ɗuuɗi: heɓugol ɓiɓɓe ko e nemaji, heɓugol laamu ko e nemaji, heɓugol jawdi ko e nemaji, heɓugol teddungal, heɓugol cellal, heɓugol galleji e heɓugol ko huntira haajuji. Ɗum ɗo fof ko e nemaji ɗin jeeya, kono nema ɓurɗo mawnude on ko wonugol julɗo fewuɗo. E yetti Allah, hiɗen qirro ko kanko tun woni reweteɗo, tawa si rewama nafa e rewɗo on, si rewaka lorra e mo rewali o. hiɗen seedano nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kanko ɓuri moƴƴude ɓiɓɓe adama ɓen fof. Allah suɓimo, nelirimo giggol e hoolare. hiɗen seedo o yottinno ko o nela ko, o laaɓani mofteɗen reedu, o ɓanginani en, o holli en laawol ngol, laawol naada e ngol neɗɗo on aljanna, laawol ngol rewata Allah weltanoma. O rentini en kadi, o andini en laawi ɗi seytane sakkori en ɗi, ka boneji ɗin iwranta en ton. O holli en ko waɗi ko moƴƴo, ko laaɓuɗo reedu, ko yiɗɗo en, ko yiɗanɗo en. yo Allah juulo e makko, juula e sahabaɓe makko ɓen fof, juula e hoore kala jokkuɗo dina kaɓe jokkuno kan. Allah tawara kan dina jokkuɗen, allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe, mawɓe musidalji, karamokoɓe, kohoɓe ka diina e ka dawla, musidɓe julɓe ɓe Allah o neminiri teddungal l'islam, ɓe Allah tawni ɗo duhiɓe suddiɓe, sewɓe e mawɓe, haray on jarnama, o weltanama. yen tori Allah subhanahu wa ta'ala, Allah waɗan en nde tolande ɗo sabu en natugol aljanna en fuu. bakatuji men ɗi fof yaafe, darajaji men ɗin towne, Allah weltano en taw o tikkanta en hande kadi o winda en koye natoɓe aljanna. yo Allah yaafano e mawɓe men ardiɓe ɓen, fewnana en zurriyaji meɗen, kañum e
sonnaɓe men ɓen waɗa en moƴƴuɓe fewnoɓe kadi allahumma amin. haray mi jarni mi weltanike ɓe sukaɓe organise ɓe ngal tumbodiral ɗo ɓay sa yi goɗɗum memminike haray no woodi wonɓe memminde karama kojo ko yiɗa wo ko teddi wo o arta tungo mo ɓayimɓe wina he areɗo mi waajo on ko yimɓe organise ta inna meɗen faala yo ar yewton men ɗo yo ar waajo ɗon men. haray mi jarniɓe weltanike ɓe ko yiɗɗoma yiɗanma handi ndinte e ɗum ɗo ɓay pellet enen ɗo fop arɓe ɓen ɗo si tawi en laɓɓini annuyeji ɗi hara ko fi Allah arduɗen ndi fi Allah arduɗen ɗo en fop en heɓa baraji kala walluɗoma ha heɓuɗa baraji on ko giɗoma. haray mi jarniɓe weltanike ɓe moƴƴi ɓe dogi ɓe tampi ɓe noddi ɓe etike haray ɓe yaafolan wonde hara ñande no woodi e muɗum jasakumullahu khayra. haray on nani toɓɓere ko ɓe holliti ɗo ko fedde wono wiye wahabiya ko honɓe woni ɓen ko honto ɗum fuɗɗi ko honɓe fuɗɗi ɗum ko honɗum kamɓe ɓe fiɓi telen ka Allah ko honno ɓe woni rewirde Allah ɓay no wolede e ɓen ko wahabiyankoɓe naam ka haqiqa ala fedde wi'unde kañum menen ko men wahabiyankoɓe hara kamɓe hiɓe nodditi ɗum hoore maɓɓe wano feddeji go woniri noon no woodi feddeji go kamɓe ko kamɓe sincani hoore maɓɓe inde nden ɓe dambita e nden hiɓe weltori balsi a wi'ali ɓe ko e ɗum ɓe jeeya hara ɓe seytine kono min komi andi kon mi fottade goɗɗo inni min komi wahabiyankojo miɗo noon noon goɗɗo inna oɗa ko o ko wahabiyankojo ni o ayi o ko wahabiyankojo ni kono wonde on mo ɓe sappi ɓeyni o ko wahabiyanko si mari mini ene an ko wahabiyankojo ene o woye kono noon dogi e ɗenɗe windama e defte windama e journaux ji bal waɗama débat ji ɗuɗuɗi fi wiyama fedde no woodi wiyetede wahabiya joni noon ko ala hasabil waaqi ko ɓay ko wona e wowlede ko joni ƴetten ɗum ɗon nde ɗo fedde yimɓe wi'uɓe nden fedde ɓen innide dambitinde kaɓe dambitinde ko e cheikhujo no yaltuno e leydi najdi nden leydi najdi saare no wiye addir'iya mo wiye Muhammad ibne Abdulwahab ibnu Sulayman ibnu Ali at-Tamimi al-Hanbali al-mutawaffa sanata 600 بعد 1000 من الهجرة النبوية المباركة. هذا قد ولد وترعرع في الدرعية وتلقى العلم على يد مشايخها ولا أنا لا أريد أن أطيل في ترجمته وفي فضائله وما قيل فيه بحسب ما سأطيله في ذكر الركائز والمنهج الذي سار عليه هذا العالم العلامة الرباني المجدد الذي من الله على التوحيد على هذه الأمة بخروجه وبدعوته المباركة. haray ɓe askintinnayde fedde wiyetede wahabiya e o karamokojo jibinaɗo e leydi ɗum koye Arabie Saoudite joni saare no wiye Dir'iya koni o wiyete no mi jantori ni
nasab makko Muhammad ibn Abdul Wahhab ɓe dambitoy fedde nden e ben makko ɓe dambitade makko nde wonno kanko ko Muhammad sinnama muhammadiyankoɓe haray mettali yimɓe haray bonali haray wonali ayiɓe joni ɓe yettoy wahhabiya anda ko ɗon ɓuuri tedduga parce que wahhab ko Allah joni ko Allah yankoɓe mana jokkuɓe Allah ɓen maccuɓe Allah ɓen awa oɗo ko e nden saare ɗon o jibina o janɗi o jangi ɗon o eggi ɗon kadi o yahi Irak o jangoy o arti oɗo Allah moƴƴori e tawhidi on moƴƴori e umma Muhammadu on sallllahu alayhi wa sallama yaltutugol o fewndo ko o yaltitata hari janabu tawhidi on hari heeɓi halal e nokkeli buy e nokkuji julɓe bus tawi ɓe heeɓi faljere molanade telen ka finde e masalaji buy tentidi ko yowodiri kon e shirkuji e ko yowodiri kon e bidaji oɗo o ari o faala yiltutugol yimɓe ɓen e finde ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe mum ɓen e yimɓe moƴƴuɓe almamiɓe nayo ko ɓe wonno e mum kon ko ɓe noddayno e mum kon ko ɓe fiɓuno kon o noddi yimɓe ɓen yoɓe yiltito e ɗum ko waɗi woodi ko ukkiti nder ton bus e nder piɓule yimɓe ɓen andi caangol singol ɓooyi ilde caakoye buy ma jooloye buy yollitoto fayde arku yolliti o addora ñooge arku yolliti o ara norondi ñooge sa ndaroyi ka muutoyi ton a taway ɗan laaɓira waka fuɗɗi ɗon l'islam on ko noon wayi nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ma kanino en ɗum bada al islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada'a fa ni'ma al ghuraba'u l'islamu ko fuɗɗi hari ko tungaranko fayda andaka ko ngalaw iye muhammadu woyen nayen rew hay fusina allah goto inna hadha la shay'un ujab aja'ala al alihata ilahan wahidan o waɗay allah ɓe marɗen fopp allah goto ɗum no gasa o wiya hoya kadi ka lannode zaman ka sakkitode zaman ko noon wawoyta oɗo o heɓi taalibaɓe himo jogii defte himo windi ko honɗum o fiɓi ko honɗum o woni e noddude e mum ado e yewtugol taw fi dartinoɓe ɓe woni ayɓe makko moƴƴi sabotimo windi yenni e woɓɓe goo kadi jaɓanimo tawi pellet ko o noddata ko ɗum ɗo o noddayo mawɓe makko teddine ma yo karma ko makko mawnine ma yo ɗo mawnine ma yo ɗa mawnine ko yo allah goto mawnine yo iwtire ɓawo nelaɗo tum tawa ko nelaɗo tum wowrata fi dina kam aɗa ɗum joni e yewtay ko honɗum kanko o fiɓi ko honɗum o noddayno e mum nde fedde askintinnande wi'a ko wahhabiyankoɓe ko honɗum ɓe fiɓi honɗum woni dina maɓɓe kam taban taw koɓe julɓe hatuman koɓe julɓe allah jarribori l'islam gila neeɓi noon gila fewdo ko ousmane wara julɓe waggol pecce pecce waɗa feddeji ɗen andi chia ka feddeji attinoɗi chia yawno seli wontiri feere yahi ha nokkugo mu'tazila kadi yaltiti jahamiya yaltiti murji'a yaltiti jabriya yaltiti e aroy asha'ira en yaltiti feddeji aroy noon laawi suufiyanko kadi ɗin kadi yaltiti waɗi kadi pecce waɗi calɗi saltini ha no andirɗen noon ha fewdo ɗo si a limi fewdo ɗo feddeji a limay ha ronka sa ƴetti e suufiya tun min komi yahi Soudan ɓe jogii ñalande e nder hitande nden ko nde wotere
si nden ɗon hewtiti feddeji suufiyanko ɗin fof firaguji suufiya ɗi fof no woodi ka ɓe mottodirta ka wiyete sajjana tere wi molanangi fedde be aray ɗon weeɓita ɗon kañum no rewirta Allah noon wirduji mum ɗin e tokusji mum ɗin no ko honno waɗirta dewe mum ɗen mi yahuno mi jindi min e ɗimmojo amma mi wonduno on Cheikh Ibrahima Kenda Ba ko ɓuri feddeji 30 mi tawi fayda fedde be no waɗirta noon e ndeɗa no waɗirta noon na gootu hino qadiriya hino sammaniya hino ujaymiya hino mi anda no ɗuuɗi mi tawi ɗin ɗon fof mi tawi ko haqqillam ɓuri ɓattade e mum nanngugo seeɗa ko tijani an ko ɓen ka ɓe woni ɗon ko waɗi ɓeeɗa fof kam yeyi toon ko amoɓe ɓe amay hiɓe jogii tappoɓe ɗa ko umata e wuugoɓe e seɗoɓe ko señƴata hiɓe firqa musiqiya tamaman haray amoɓe no moƴƴina ha moƴƴina ɓe jogii ɓornateeriji maɓɓe ɗin eno ɓe haɓɓitori noon so ndaari ka télévision jo yiyay ɓeyna huwa yani ko Allah kono meten ɓe ama ɓe yaha ɓe arta mi tawi joɗotoɓe tun awa janto inde Allah sinda ɗum ɗon edi jantoɓe inde Allah no amude tawi ngalawji no woodi hawni ko mi yoyi ɗo nokku goo ɓayɓe ami ha nde wotere goɗɗo goo romoy wi o yika leydi wop o dampite o fiti ha nde wotere o hawti o jooɗi o wi uridat alayya silsilatul anbiya'i wal mursalina min ladun adama ila muhammadin wa kulluhum yaqrawna alaykum assalama fopp yini iskin ɗum ɗo si tawi wona a yahu yiyanda hoorema siko goɗɗo wolama sinara hooli on tigay a gomɗinta garaib ɗum ɗo ko jarrabu ye ko Allah jarribori al umma al islamia joni noon nde fedde wiyetede wahabiya sen daari ko ɓe fiɓi kon wano ɓe windiri ka defte maɓɓe noon ɓe woni e noddirde e mum noon beru min ko mi daari mi yurni kon mi aali ko tawata no luutodiri e hadith nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ma no luutodiri e aya alqur'an tawa no anda ka fiqhu ka masailul fiqhiya no luutodira aray masala tawa o almamijo ɗo no famiri ni oɗo almamijo no famiri ni no woodi masalaji goo feere ala be ɗi yeddonire mustahil wawa wonde kono no waɗi al adillatu fiha gayru zahira aw laysa fiha nas wala dalil bal nahnu naltamisu dalila biwasati qiyas wa min labudda an yakuna fi ikhtilaf no waɗi masalaji goo ko masalaji sewɗi seɓitiɗi ma goɗɗi goo hara waɗano fewnne laaɗo ko fewn ɗo ɗi woni e wadde joni koyen ndaaru et karama ko ɓen ɓe etoɓe ndaara hi o masala ko hombo o ɓuri ɓattade e masalaji ɗi ƴiyal ari e muɗum ko ɗon ko pellet yeddodira e aray an no famirɗa min no mi faami noon aray lutodirgol ko ɗum waɗi so daari masailu fiqhu on fof tentini ka muamalat so ƴetti ka buyu o ƴetti ka o yehi ka ijar o yehi ka nika o yehi ɗi masalaji fof bajji o yiyata masala fayda ronkon tawde fihi qawlani salasata aqwal aw kada taban hunaka masail ummahat mujmam alayha to masalaji ko neneji ko daƴƴe ɗin ɗon fof no fottani si tawi nasu alqur'an no ari no feeñi ko tindinta kon ala ko wowla nasu hadis na sallah sallam ari selluɗo ken goɗɗo go ala lundiɗomo ala ko waɗatana jaɓugol samina wa atana kono so tawi hadis aɗin ari lutodirgol feeñugol mumgol ma hadis e aya lutodiri ma jiɓama o ko montaɗo mana monta ɗum ɗo الفقهاء يختلفون كون ودي الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه والإمام مالك رحمة الله عليه والإمام الشافعي رحمة الله عليه والإمام أحمد رحمة الله عليه
بعض المسائل اختلفوا فيها، بل فيما اختلفوا فيها أكثر بكثير مما اتفقوا عليه. بيدو ويابك وهابيانكو كفروع كمسائل فقهية كإمام أحمد بجوكي وليو بك المذهب الخامس، مذهب الوهابي الخامس، لا ليس مذهبا خامسا، إنما هو امتداد لمذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. أما كعقيدة فوندكو شيخ محمد بن ابن عبد الوهاب كو أرتا تاوي نودي بوي في بوبه wanako yowndiri e waliyaɓe ɓen e gaburuji ɗin e barkinorgol ngol tawi buyi yawti feƴƴitoyi keerol ngol few sikki ala waliyu no woodi. ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun in awliya'uhu illa almuttaqun. sikki ala kono nodditiɓe ka sakkitode wonde kañum kadi ko waliyu tawi ɗuuɗi hayyette so ɓen heɓi ke toon wiɓe kamɓe koɓe waliyuɓe. joni noon ɓeɗum seeɗe sendire ko waɗi cheytan no jogui waliyuɓe, Allah no jogui waliyuɓe. joni no yimɓe ɓe yowitike e ɓe waliyaɓe nodditiɓe waliyagal ha feƴƴiti woɓɓe aɗa min he kala joguitiɗo e an, kala humiɗo e an, kala jokkuɗol an, kala weltinɗol an, kala kurkanil an, ara e aljanna mi ƴettanimo garanti. wa hada mawjudum bi kathra jiddan fi l alami l islami. ɗum no woodi moƴƴi noon ɓe gandi nokku goo woɓɓe piirino e leydi goo ɓe piiri honɗum waddi ɓe fedde be inni ko karamo ko muɗum jogui saabiwal aljanna ngal piira ha na kufunaji tum saami hay wonkiji saami ɓurɓe jogade haqqille maɓɓe ɓen ɓe inni gasi men jaaɓi wonde ko karamo ko mo jogui saabi aljanna o konde karamo ko mo sumaɓe sottoyi woɓe tawa menen e karamo ko am meɗen nder toon. si faɗum ɗo no woodi tawi ɗin ɗayneji no ɗuuɗi on tumati wona gatum hay ka jasiratu arab tawi no ɗuuɗi yahugol barkinora qaɓruji ara ka qaɓru inna kaari an beliri ɗo on mi ari ko addinmi ɗo ko zurriya mi faala walla mi jombi heɓi duuɓi ha sabakare mi jiidaki wallan ma ko jawdi mi faala mi ɗaɓɓiyami ronki wakka ngal wo ko ñuuƴi mi heɓi perte mi rewiɗo mi rewtiɗo ma ko laamu mi faala ma ko cella miɗo nawni wallahi wa rabbil kaaba mi tawama nokkugoo mi yahi tun juuragol ɓa ɓenni ɗo hunde kaarino ɗaɓɓe ɗo e leydi arabuɓe kadi mi ala jammutude ɓay mi yehi mi tawi goɗɗo jooɗi ɗon tawa mo jogii ndiyam wo ko ndiyam zamzam ɗan ɗo si tawi a soodi ɗan ɗo o wooli mbuuɗi mon tan komi sodta kon sa soodi ɗan ɗo a yari ɗan a lootike ɗan kala ko falɗa heɓay mene min ɗuuɗa komi faala joni accu ɗum ɗo ɗon mi yahi ka qaɓuru no wonɗo no moƴƴina no maha no labina ha mi nani goɗɗo no inna ɓay ko arab mi nawdema mi nana arab moƴƴi noon wallahi mi nana arab moƴƴi hay so wata wolde kono nana arab o moƴƴi himo inna kaari mi ariya faabola mi ala ko faabomi sina an ɓeygu an no nawni mi yangi ke labtaneji ha mi ronki mi rewi reteɗen fopp walla mo ndikka wano konngol no mi wowlir ɗo ni o woli ɗum e arab ɗum ɗo ko ɗum ɗo nelaɗo addi e dina ɗum ɗo nelaɗo addi e gon sengo ɗon o way tawi ɗum no ɗuuɗi cheikh mouhammad bin abdoul wahab e ko o noddi e mum kon ko ɗum ɗon tawade fes ta yahu ka gaɓuru wonɗo wo wonɗo haysi ka gaɓuru nelaɗo inna nelaɗo faabolan wallan hunde kaari ɗum ɗo ko e shirku nelaɗo men sallllahu alih w sallam e makuji makko laaɓuɗi pos himo rentini en ɗum fewno ko arata tawi yimɓe ɓen no jikkini mahugol juulirɗe e hoore gaɓuruji ɗin ma ƴettugol fureji ɗin surraka nder juulirɗe ma mahangol qaburuji ɗin
qibab mahana ɗum cuuroy labina fotina are waɗe ziyara tawa arete imma ko lewru ardete ma ko hitande ma woɓɓe aray fayda ñande o woɓɓe aray hirsa ɗon piiji woɓɓe aray adda ɗon mbuuɗi woɓɓe kadi no jooɗi ɗum wiyete sadana woɓɓe kadi ko ɗon arsike on no jooɗi ɗon no habbi arɗo comme lié touristique e awa ko honɗum faala ɗon awa do are mi walla on fi ziyara on wiya ɗo nokko kadi goɗɗo ari ni walla mi hoɓɓe are nomi holla on ziyara on ɗo rawla on no ga ɗo no uddite ko nonnamo be men udditanta ɗo goy min holla on ko honto ɓe belori ko honto sala on wontiri ko honto ɗo min no fof mi ala haaje mum min komi ari ko darugol tun fos mi ala mi ɗaɓɓata ɗo hewnde alkhulasa fewndo ko cheikh mouhammad bun abdoul wahab ka o arata ɗon o tawa julɓe ɓen tawi julɓe buyi mortike teɗen ko aqida haqiqa hari mortike fes tawi yimɓe ɓe yowitike e zatiji piiji ɗin ɓuri ko ɓe yowiti e allahu subhanahu wa taala ko jarrabe eno gasa ko jahal yimɓe ɓen no majji ko ɗo ella heeɓi julɓe ɓen angal janngugol ngol yowagol tun e menen dow ko ɓe maaki wo hara meɗen ɓaawa ɗum iskin wiyoɓe iskin ɓe no ɗuuɗi jooni noon jannguɓe ɓen woɓɓe profita ɓay ɓeeɗo fof ko human binne annda hunde accimi wallitoɓe haa mi heɓano mi ñaamira ɓe taw ƴoyre goo ko wiigol ha min noon mo janngi e juuɗe an na yo janngo e juuɗe goɗɗo awa si on tigi humike an ɗo na on tigi humo e goɗɗo dey ko jamfa ko ƴoyre ko plan ɓay no gasa si on tigi janngoyi nokkugo ma humoyke nokkugo yaa oyna sinda ɗum ɗo iri ɗum to ceernojo goo wino e leydi goo goɗɗo landimo inni onon ko honɗum hayta ɓe taaliba muɗum janngine ɓe firana e piiji ɗin alqur'ana e hadis wini taalibe bo yewde e teppeku o taalibajo si janngi ƴoƴi o murtay ko ɗum men acca e ɓeɗo na ɓe janngu na ɓe firana alqur'ana fes ko min yiyata ɓe qur'ana firatake ɗum ko beru nafow hadisaji terte ɗum ko hadisaji ɗum he ƴettu direct ɓenen ɗo ko direct ala ko taroyoɗa an en ɗon woɗɗodiri a wata hewtogol nelaɗo direct ko be rewa amen menen ga ha yahi seede mum talibajo goo ñande goo meɗen golla e nokkure suuma e dari min yalti min yi lewru ndu de ñande woni goo tawi kono ko sikke min yiidu min ni kaarijo janngo a hooray o inni mangi haare ndigal ay miɗo habbi yamirore karmo ko an min ni ayi lewru ndun allah yamiri on faman shahida minkum shahra falyasumhu mo yi e muɗon lewru ndun yo hooro na yamirore ni o inni he gisga man hawma yalla hawma yenen to man sama sirilla ham o wi heere tampin hoore ma min mi anda allah mi anda nelaɗo min ko karamo kam mi andi ko ɗum ɗo iskalu julɓe ɓen fof fayda ko ɗo ari angal janngugol ngol sa ndaari julɓe hannde nder aduna on ɓe jannga diina annda ko noon no wakkili no yiɗi no rerɗi a taway fayda e nder temedere nden capanɗe jeetato fof annda ko wona ɗum e ɗoweede koko yeeta o si innama rawni inna pen kañum ko anndi o ko iski allah okkiɓe goɗɗo wowla ɓantana hoore mum ɓural ngal nelaɗo mara innamo allah okkiɓe he allah okkiɓe kono an o kalima an o kalima sabuna haqqille ma ne a gollitirali si goɗɗo nodditike wi ɗum ɗo min miɗo wawi wadde ɗum tawi nelaɗo kañum ninno min mi wawata wadde ɗum a wi allah okki o a falji idan oɗo cheikh mouhammad ibne abdul wahab e nde fedde wiyetende wahabiyankoɓe tawan iɓe wi e inɗe sertuɗe e nokkeli goo ko wiyata ko madrasaɓe ɓen e nokkeli goo so tawi sonnajo buumi ko inna ye ko ɓeeɗo ko kamɓe onni ko yimɓe mo ɓe no wowlira no faalira o kono koɓe ɓuura andirede ko wigol ko wahabiyankoɓe woɓɓe inna madrasaɓe woɓɓe inna médrasa e wahabiste woɓɓe inna
ko salafiste salafiyankoɓe woɓɓe noone leydi ɓe fayda eno jikkinori wowlugol ɓen ɗon bi maana jokkuɓe ka finde nde cheikh mouhammad ibne abdul wahab nodduno e mum nden nde o fiɓuno nden taban ko nden nelaɗo wonno e mum e sahaba e muɗum hatman ko o nodduno konge mum ɓen jaɓuɓe nooti ɓen ɗon fof kamɓe ɓe inaali menen komi wahabiyankoɓe koye aslan hay goto noddata wiya joni cheikh mouhammad ibn wahab yo teddine yo mawnine yo gabru makko juuroye yo yaha wanne ɗum ɗo e ɗum ala toon karama ko ma jangguinima o hollima diina kan hakkude mon ko teddugal kono diina kan hakkude ma e allah ko allah na kan ko lombotoɗon few hiɓe lutodiri e yimɓe goo wano ashariyankoɓɓe hiɓe lutodiri e maɓɓe ka al asma wa sifat ka inɗe allah e ka sifaji makko wiyeteɓe wahabiyankoɓɓe hiɓe lutodiri e ashariyankoɓɓe mawɓe men ɓen ko aqida ashariya atti arde kamen ko waɗi defte attiɗe arde ga ɗen ko aqida ashariya ɗe jogui wano ka tafsir ahmadou sawi ko tafsir ashari defte buy kummanoɓe shaira en telen ka andugol hadis e tafsir koɓe kohoɓe goy shafay ko ɓuri konko shafayankoɓe aksarum ashaira etto imamu nawawi ibnu hadar askalani e woɓɓe goo ɓe fof ko ashaira de taban aqida ashariya on no waɗi faljere seeɗa kono ko fandare moƴƴere rimoyi faljere ka inɗe allah e ka sifaji allah kamɓe ɓe yaari wonde ko allah janti ko ka alqur'ana imo jogii tere wano jungo wano yeeso ɓe wi ɗum ɗo ko be takkinen firongol wiyete ta'wil takkinen firongon ta en wi'u ko kañum sina ɗum haray en nandini allah e tagore makko nde ɓeni allah no mari jungo allahu akbar allah no mari belerru ye nani ko goɗɗo wolta allah no mari yeeso allah no wowla allah no mono allah no welto allah no jala allah no cippo ye ha en watti allah goɗɗo ɗum ɗo ko neɗɗo watta ɗum tawi joni awi allah wowlata awi allah nanata sa suusi wiide allah yiyata ɗa suusi wiide allah mara yeeso allah ma mi hara gon ɗum ala rewde ɓe ko ɗum waɗi nufatu sifat fayda yehi ha ɓe yahoyi ha alhaali holli wonde allah ala puisque tawi kala ko siforte ko woodi kon ko siforte ko ayni ɗum ala haray ka sakkitode no ko ni joni noon cheikh mouhammad ibn abdoul wahab ƴetti finde ko imam malik en jogino ko nden o noddi e muɗum tabintinnalngol allah ko o tabintinnani hoore makko kon kono na ko honno wayi allah wallahi allah no mari jungo bal no mari juuɗe ɗiɗi wallahi ɗe fof kadi ko ñaame kono ɗe wayi wallahi goto anda wallahi allah no ka arshi makko himo fotodiri ka arshi makko ko ɗum waɗi imam malik ɓay oya ari landike mo ni ene imam malik al istiwa u ɓaw kayfa stawa llahu ala arshihi ko honno allah fotodiri ka arshi muɗum honno o woniri toon he alandike ko en andata o wi al istiwa'u ma'lumu wal kayfu majhulu wal imanu bihi wajibu wa su'alu anhu bida akhriju hadha al mubtadi o wi fotodirgol si arabu inni istiwa fotodiri ɗum arabu no andi ko honno woli ɗum kono ko honno kanko o waɗiri ɗum enen en anda gondingol ɗum ɓay allah addi ɗum ka qur'ana arrahmanu ala al arshi stawa no waɗɗi en gonɗi en hoolo kono landagol fi ko honno ɗum ko bidia on ko a mubtadi yaltu cheikh mouhammad bun abdoul wahab ko o fiɓi kon fof so a daari a tawa hadis on no laaɓi pos joni no mo awwila wonu fatu sifat
wal mu'attila ɓeɗo wi'i kamɓe nayen naɓir ɗum no feeñiri noon fes e nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ko arabujo o wolani en o inni yadullahi sakha billeyli wannahar jungo allah ngon ko okkaygo jemma e ñalorma alqur'ana wi yadullahi fawga aydikum jungo allah ngon no sengo dow juuɗe mon ɗen ɓe aynino ko fandaɗo ko doole ko fandaɗo ko mbawdi ko faalaɗo ko ɗum fanda ko ɗum ɗo e ɗum ɗo naɓugol ka woɗɗiti ɓay arabu si ɓenni jungo yadu ko yadu joni noon ɓe acariyankoɓe ɓen kamɓe taɓan almamiɓe maɓɓe ɓen ko ɓe faandi ɓe inni joni ta en nandin allah ɓaawo noon ɗeɗo ƴiye ari ko feeñi kon ko tere joni naɓiren ɗum nahiya ɗo ko mafraku turuq ɗo ko ɗata kele hakkude acariyankoɓe ɓen e awa e wahabiyankoɓe ɓen e jantike wonde yowitagol e waliyaɓe ɓen hooloraɓe ƴetta fimum on fopp watta e juuɗe maɓɓe fiɓa wonde aljanna nge yiite ngen koye juuɗe ɓe woni ko moɓe faalaɓe naada aljanna moɓe faalaɓe naada yiite wahabiyankoɓe jaɓata ɗum few andi aljanna yiite ɗum koye junngo allah woni waliyu mara ɗum few pouvoir waliyu on ko beru ka neɗɗo moƴƴo hattata ɗon waliyu tagata warata wurnitata malnata malkisata waliyu hollay noon siko gando o hollay ko laawol hongol allah rewirte tawa himo welti ara o jaɓay no gasa si on tigi allah jaɓanimo taw naata e aljanna ko ɗum karama ko jon ko honɗum o wawani talibajo on ko firangol mo alqur'ana on laɓɓina pos holla ko on ɗum allah sifi ka alqur'ana ko on ɗum harmi ko on ɗum dagi o ɓanginana mo dina kanko harmi e ko dagi ko watte e ko wattake kono na kanko nattamo aljanna few si talibajo on wakkilike rewi allah laɓɓinani allah no gasa o naata aljanna karama ko makko yaaka yiite no wawi ko si allah weltorima an ya tefan o alqur'ana ko ɗum wi goɗɗo tefanta goɗɗo ka allah ñande dargal sina allah welu wela o yiɗu o yamiri o wiya an tefankari an ka tefankari nelaɗo men sallah sallam mo jogui tefore mawde mo jogui tefoje noneji buy tefore mawde o mari kan fura neɓa noon yimɓe ɓen ɓe andita ɓe ene on andi ɓe nulaɓe ko ɓe ɓuuri allah ɓuuri yiɗude ko ɗum so nelnoɓe e meɗen o cippi defte ɗen e maɓɓe o waɗi ɓe kamɓe woni chef ɓe ɓen